ya Wikase County ya Nyamira kubatika no kusana kwa berego kwa Nyamira County ya Nyamira ane Monase University ya bwenete kwa chwani go na bare awa na boy go na bamenye kurose County ya Nyamira bagende weso kya soko nyarako kwa na University ya bwenete kubekwa nyoro na se myaka ya Mage University direct ni ko nyora ya children's ya Nyamira na ko churchinse mu chekya banyuru ase bono baga ni kubeka University ya se myaka ya Maigan asikondo go taiwana ukogota ikeretu asabanta bange na boy go butini bwate betuna asa uniga rokante koba ale korwa asomo choma no Nyamira ngochinga kichibono omubungo wa Steve Mogaka Steve Mogaka anyare kobolie county ya Nyamira kwa nekingo etilengane ya sobwango na gochore nsemo ya Sironga kwa wali bagali abene university nene inyare kobekwa sensemeria ya Sironga ninga yakona ya mago yego ikirana somo yego mubwa matanga imenye county yo ya Nyamira kuna koleta siasa mto waanza gutiemana iguru ya marimo ingalingo bwato bulimo obonge kubwobundi Onyoro buli muntu abayire hase ne tase town gati buli mu town teyo naende bwato buli muguna omuntu abayire hase ne lakini toyise kwa sama sindano ya malimu ekero ya Sironga bwato buli mu karibu eka 200 onera ana wesu Nyamira ngi bwato eka 200 bwato bwa Sironga buli mu bwato ya Kimai eka 100 umuntu rano uri Nyamira ngi bwato buli mu zaidi ya eka 100 iho ndataanza kutotema iguru ya malimu esauli urayo buya mbulinga esukuru yegwanza yakimali yasimbi Sironga lyeturubo yasimbi tubiteberere rutongo rwa robisi ekwarabono tumugatete tumunale tiganga taraje kusaba kikura kinde egitikike ago tutora igorwa ukimutu tokomanya amale yago kikobo usona kandi igitari kano kitoje lakini tena tebero mu Gusii aba twama kasimu nyabeka kikabiri eminwende egenteka tikatona so kikoru gari seta usego rumuntu yaro nanga isiyoika ono no temi ga to bibungo igutuyurire bintu bibika kesingine baadaye. The project that was meant for Kiabonyo through Eldoret University is a stillborn. It did not take off, and one of the reasons was the remoteness of the location of that university. Let us not repeat the mistake. Omuntu okora egentengirayemo amatokeo nalya naendo irorere omuntu yinga kyakora Songa kagera okora mukinga ntoba baliri ekerege ndokiatemirwa aliro sara imigyasinyire naende toirore. This is the golden chance for Nyamira. This is the chance for Nyamira University. I thank you all.